Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Channel is same as the same book, guys. Bengisi kisazo hleba ngathi kuqala social media. Ayibo yazi enye into kwi-list yezinto engisho ngazo le ngisho ngayo ukuthi izinto ezinhle notirelo hayi istayela nemali ubala lolo angazi uma kusho epiknazini. Guys, baze babahle waze wakhula umnini wakhula usisi kamnini nosingabakho kahle kahle utirelo lapha ngibone ku-Facebook angazo na-Instagram ngicabanga ukuthi kuzoba khona because uyakwazi ukuposta ku-Facebook no-Instagram ngesikhathi esisodwa kuvela ukuthi kulaba abathanda ukushutha beshutheleni ukhisimusi lama photoshoot answempu naya iplug kutirelo unikezela ukuthi ningabhuka mhlawumbe isikhathi sisekhona ke ngingazi ke ngoba phela kuyaphithizela vele sekuDisember sekuDisember already mina into engizoyisho ke zazazi inhle ingane babahle nomnini utirelo ke nesitayela hayi sibonile sesimbone kaningi ukuthi into enokoti emphathi ayihlanganisa nembala futhi yebo uyiqondanisa akahle nje kule video ngizongcoma baze babahle we guys yo baze babahle onayo imali onamasenti avumayo akasondele ngakhona oyifisayo futhi into nje akasondele ngakhona ngoba lapha yana kushuthi uyafika nomndeni wakho baze bashutha kahle yibo baze babahle inhle yonke into elapha yana bahle futhi baqoke kahle nosibindi wazi waqoka kahle cha sayibona imisebenzi yatirelo bole usibindi la ukhethela utirelo indlela aqoke ngayo angisho kabi ningangizwa kabi kahle kahle bengizonikeza iplug nayi indawo mawufuna i-photoshoot nawe yabo into oyoyiphanika ngisho ey'ndongeni zasendlini yakho into enje hayi besizomkhulumela manje ngesikwazi umkhulumela-ke nosibindi ukuthi awuboni hayi asikuyeke-ke lokho akubalulekile baze babahle bandle baze babahle baze bagqoka kahle baze bakhazimula bawukhisimusi nje yabo ukhisimusi lento oyiyona ngosuku lakhisimusi ilento abayiyo-ke nomnini waze wakhula umnini we guys kule channel sikhuluma ngama-TV shows behlebe kancane silunguze ku-social media makukhona esikutholile ngoba hayi kuyaphithizela sikuDisember already ziyangihlula-ke iy'ndaba ngilapha ngemuva zilokhu zibaleka ngizothi senginilandela indaba senithi isiyabanda le fix sesiyayazi anginandaba nizoyazi kabili senginixoxela okwamanje ngithi asincomeni makukuhle singaphela singacashi mase sibona ukuthi hayibo kwaze kwakuhle lokho singasapho ukuncoma okay thank you so much for love and support ngiyabonga angiqedi bye.